Assalamualaikum Dul. Waalaikumsalam Nul. Lah, was kada tak dapat nah. Kayak apa kabar nih? Iya amnah. Auran aku nulai. Alhamdulillah baikan haja. Ikampang kayak apa? Alhamdulillah baik jua dulai. Nah, tampulo tatamu. Umpat batakun pang Dul. Ayuh batakun apa Nul? Nang bujur bahasa Arabnya mandi nintu gusul kah atau ghusl kah? Hadang dulu nulah. Ini mandi apa Nul? Mandi nang rancak dibahas di fikih. Oh nintu kah? Amun mandi dibahas di fikih-fikih nintu gusul nulai. Apa garang bedanya gusul awan ghusl nintu Dul? Amun gusul nintu banyu kana seawakan. Amun ghusl nintu banyu kana sapalih awak haja atau gasan membasuh nang lain, nang kaya manapas baju, membersihi piring. Nang kaya nintu kah Dul? Alhamdulillah batambah ham ilmu. Mudahan berberkat. Amin. Nul, selain gusul awan ghusl ada jua gisil. Napa pulang nintu Dul? Gisil nintu nang kaya sabun, sampo, nang biasa gasan mandi tu nanul. Apa-apa aja